Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Pitanje i odgovori. Imamo dva gosta večeras, govorit ćemo i o predizbornoj kampanji, ali prvi deo emisije posvećujemo sećanju na hrabru odbranu naše vojske. Iako je juče o tome u medijima se dosta govorilo, ipak, evo, i večeras da se podsjetimo, 24. marta 1999. godine u 19 časova i 50 minuta, dejstvom krstarećim raketama po instalacijama vojna Kopaoniku i dejstvom lovačke avijacije po ciljevima na Kosmetu i širom Srbije, započela je agresija zemalja članica NATO pakta na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. NATO avijacija je za 78 dana izvršila 26.100 aviopoletanja, ispalivši 415.000 projektila različite vrste i namene ukupne mase preko 220.000 tona. Najveći udar je primila strategijska grupacija našeg ratnog vazduhoplovstva i PVO, gde dejstvuje napomenuti vid naše vojske, nije prestajao svih 78 dana agresije. Večeras se sećamo hrabrih pilota. Prvi prilog koji ćemo večeras prikazati zapravo jeste beseda komadanta Srete Malikovića pred borbeno poletanje 24. marta 1999. godine sa aerodroma Lađevci. Sinovi moji dragi, tigrovi 98. jurišnog puka, lete smo do danas hiljade letova iznad naše otadžbine. Lete smo i uživa smo u njenoj lepoti iz vazduha. Ali danas vas ne vodim na jedan takav let. Danas vas vodim na let sa koga se možda nećete vratiti. Možda je ovo let u smrt, ali ne običnu, već časnu, sa 1000 km na čas. To je privilegija samo nas odabranih. I danas, kao nebrojeno puta u našoj istoriji, ne naređuje naša komanda. Srbija nas zove anđeli moji čelični. Ista ona u kojoj provedosmo naše najlepše dane. Srbija zove. Ispod naših krila ostaće naši gradovi, naša deca, žene, majke i očevi. Ne bacajmo ljagu na naš obraz. Neka vas vodi geslo sa naše ratne zastave, zastave 98. jurišnog puka, otadžbina iznad svega. To geslo smo zajednički izabrali. Pokažimo da nam je ono i na srcu. Znam, dragi moji sokolovi, da danas nema teže stvari na svetu nego biti pilot ratnog vazduhoplovstva. Ni teže, ni ponosnije. Ja vam ne mogu obezbediti stanove, veće plate, bolji život. Obezbedit ću vam let u večnu slavu u koju ću vas ja lično povesti. Zato za mnom, krilo uz krilo kao nebrojeno puta do sada, za čast profesije, za obraz otadžbine. Na avione! Da, bio je to prilog. Mi veoma često kada se prisjećamo godišnjice NATO bombardovanja, naravno s pravom govorimo o civilnim žrtvama. Večeras ćemo govoriti o hrabroj odbrani naše vojske. Kad smo u priči o avijaciji, evo, podatak da je naša lovačka avijacija izvršila 12 borbenih letova. Lovačko-bombarderska avijacija je dejstvovala u sklopu vazdušne podrške jedinicama 3. armije na Kosmetu, izvela ukupno 24 leta, izvršiši dejstva po 11 objekata UČK. Jedan pilot, Života Đurić, rodom iz Paraćina, je poginuo na Kosmetu i on je prvi pilot koji je poginuo 25. marta 1999. godine. Kako je to izgledalo na nebu i kako su to vidjeli Amerikanci? Evo, predlažem da pogledamo jedan kratak prilog jedne američke televizije i svedočanstva američkih pilota o susretu sa našim migovima, pilotima koji su, leteli u noć svesni da nemaju mnogo šanse sa mnogo nadmoćnijim neprijateljem. March 24th, 1999, the first night of Operation Allied Force. The combined air forces of the North Atlantic Treaty Organization, NATO, descend on Serbia.
F-15 Eagles fly MiGCAP for the massive multinational strike force. One of these flights is led by Major Robert Renner, call sign Cricket. I'd flown combat missions over northern Iraq in 1995, but was honestly thinking, you know, this is going to be a little bit different. It's not just enforcing a no-fly zone where you might occasionally see someone shooting at you, but this is going to be for real. Flying element lead in the flight of 4 is Lieutenant Colonel Cesar Rodriguez, call sign Rico. He's an experienced F-15 pilot with 2 MiG kills in Desert Storm. There's only 2 of us who had Desert Storm experience in our squadron. We had a whole new generation of fighter pilots that was more technically proficient, in my opinion, than those of us who fought in Desert Storm, because they were seeing the benefits of a Desert Storm in how the radars were developed and the new weapons were developed. Shortly after arriving on station, Rico picks up an unknown contact on radar. At any time of the day or night, modern fighter pilots coordinate with airborne warning and control aircraft, called AWACS. The AWACS and F-15 use sophisticated radar and electronics to illuminate the nighttime battlefield. An AWACS on station over northern Italy confirms Rico's contact. A Yugoslav Air Force MiG-29. The MiG-29, designed during the 1980s, is a Mach 2 capable air superiority fighter. It uses both heat-seeking and long-range radar-guided missiles. The 1970s era F-15C Eagle was the first U.S. fighter specifically built for air-to-air combat since the F-86 Sabre. The F-15C's radar can identify and track targets at 90 miles, day or night. Still over 40 miles away, Rico's F-15 locks up the MiG. It was really what I call a very amazing moment. We're at 30+ thousand feet. We're doing Mach 1.4. We are, as we call, hauling the mail, and I take my shot. I'll remember this forever. I hear him call Fox 3 over the radio, meaning he's just shot an AMRAAM at this MiG-29. So I'm 20 miles away, and I see the little point light come off his airplane and start going to track the MiG-29. The AMRAAM is first guided by the F-15. Then its own active radar in the body of the missile kicks in. The missile makes tiny adjustments as it streaks through the night sky. Seconds later, impact. I was actually fighting over a piece of ground that was not only mountainous, but covered in snow. So that fireball takes the reflection of the fire, multiplies it by all the mountains around us. If you were to take 2 or 3 football stadiums right next to each other, and then all 3 of the main light switches, you switch them on at the same time, that's what it looked like. Rico Rodriguez has scored his 3rd MiG kill. It's a stunning demonstration of the dominance of technology in modern night fighting. But there are more MiGs rising to defend their homeland. To the north of Rico and Cricket, another F-15 pilot, Captain Mike Schauer, call sign Dozer, streaks into battle. He is informed of Rico's engagement over the radio. We heard through AWACS that there was an engagement in the south, that we got a splash one in the south call. It piques your level of attention up a little bit. Dozer's senses are heightened by the presence of the enemy. He monitors his radar constantly, his only means of peering into the dark abyss that surrounds him. Soon, he will find himself in one of the most intense dogfights of the entire conflict. March 24th, 1999.
F-15 Eagle pilot Captain Mike Shower, call sign Dozer, escorts a formation of F-117s to their targets near Belgrade. The stealth fighters are virtually undetectable at night, but they have no air-to-air defense. Dozer and 3 other F-15s are tasked with protecting them. Dozer's radar scans the night sky, searching for any sign of the enemy. Soon, he gets a contact. I brake lock, look a little bit. About 30 seconds later, now I see it starting to march back down the scope, because initially it was going away from me, so we're kind of chasing it this way, and now it's turned high. AWACS confirms its identity, a Yugoslav MiG-29. It's headed directly for the strike package. The MiG-29 is at 10 o'clock low and 25 miles away. The F-15 gains radar lock. Dozer fires 2 missiles. They're called missiles, they miss, not hittles. So, you know, always shoot 2 to up what we call your PK, your probability of kill. Dozer watches the missiles streak away, but the darkness conceals another aircraft in the middle of the fight, invisible even on radar. In the meantime, which I didn't know and I found out the next night, there was an F-117 directly between myself and the MiG. Before the war, I asked him, I said, hey, you know, we're going to be above you, depending on where the MiGs are and where you guys are, we may be shooting through you, flying through you. Is that okay? And the weapons officer's like, yeah, it's Big Sky Theory, don't worry, we'll never be close to each other. The missiles roar past the F-117's cockpit, within feet of knocking the aircraft down. And all of a sudden, that first missile over the top of his airplane motor burner, and second missile over the top of his airplane, oh, good God. He said he starts doing this looking, you know, he's like, he's got NVGs on. He's like, I'm in the middle of a doggone shootout right now. Unaware of how close he's come to knocking down a friendly aircraft, Dozer monitors the missiles. First missile times out, nothing. And then I'm waiting for the AIM-7. Just as the AIM-7 times out, the target starts to maneuver in a right-hand turn towards the beam. So I'd be looking at him like this. Dozer is here. The MiG-29, alerted to his presence, is now in a climbing right turn towards him. The F-117 is here. The stealth fighter is undetected in the middle of the dogfight. Dozer banks into a left turn to close with the MiG-29. He uses radar to see in the dark and maneuver against his target. He fires another missile. The F-117 tells me at that time, about 1,000 feet away from him, he said he looks over, missile goes right in front of him, I fly right in front of him. With the third missile airborne, the MiG-29 breaks back hard left, directly into Dozer. The Serbian pilot is breaking into the attack, trying to engage Dozer at close range. So now I'm diving like this. The MiG is in a left-hand turn coming up towards me like that. We're 10,000 feet apart. But, you know, hair in the back of your neck stands up a little bit. The missile tracks almost straight down. Then a burst of flame. So now, like 100 foot of flame or whatever it was, I can see his airplane kind of spiraling with the hit, going downhill. And I continue to kind of do a left-hand turn over the top, watching it. Quite honestly, not doing anything tactical, because I'm just going, wow, look at that. Because I've never seen that before. It is Dozer's first MiG kill. The MiG-29 spirals down in flame towards the ground below. Dozer pulls up out of his turn and starts climbing back to altitude. The victorious F-15 pilot retakes his position above the strike package and continues the patrol.
Da, u studiju smo naš večerašnji gost, pukovnik Goran Jeftović. Dobroveče i dobro nam došli. Ja nekako ne mogu da se otmem utisku kako god ovo gledam, da ipak taj neki stepen uzbuđenosti ne možete da eliminišete bez obzira na sad profesionalizam. Pukovniče, ne znam odakle prosto da počnem, ali evo ja ću nekoliko pitanja da vam postavim. Često se u javnosti može čuti da nismo imali šansi protiv NATO pakta, da su mnogo jači, da smo izgubili taj rat, da je mnogo civila stradalo. Vidimo da je borba bila žestoka, da su to antičke priče junaštva, da oni lete u mrak, u noć, nestaju hiljade atoma, svesni toga. I gotovo je tragično da, recimo, niko iz sveta filma, kulture nije tu negde našao motiv za neki film. Evo sad konkretno kad pričamo o pilotima. Vi ste sve vreme rata na Kosovu. Dakle, koliko smo mi aviona njihovih srušili? Da li je to tajna? Da li se zna? Kako izgledala ta borba? I prosto, eto, da li bi više civila stradalo da naša vojska nije pružila takav otpor? Postavili ste nekoliko pitanja. Prvo, zadovoljstvo mi je da gostujem na ovaj dan, dakle i ovim povodom. No, pre nego što krenemo na ova konkretna pitanja, dakle, bitno je podsjetiti se još jednom da je to bila veličanstvena odbrana u nikada težim uslovima, gledajući kroz istoriju nazad. Dakle, nikada takav odnos ratujućih strana nije zabeležen. Zvanično 600 puta su bili jači od nas, znači govorimo o Savezu u celini, ali ako se uzmu i ekonomski i svi ostali parametri tih država, pogotovo vodećih, zvaničan odnos snage je bio 874:1. Dugogodišnjim iscrpljivanjem 90. godina, ratovima koji su nam izazvali u bivšoj velikoj Jugoslaviji i posebno na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine, bivše, stvorili su uslove da nas prvo ekonomski i na sve druge načine iscrpe, a zatim da nas dovedu u takozvano, vojničkim rečnikom rečeno, strategijsko okruženje. Znači, stvorili su uslove da nas napadu sa kružne osnovice, što je najnepovoljniji mogući ambijent. Napravit ću samo malu paralelu. Dakle, srpska vojska 1914. i 15. godine nije bila ni približno dovedena u takozvanu kružnu osnovicu, pa čak nije u poluokruženje. Srpska vojska tada, srpske vojvode, dakle, na čelu sa prestolonaslednikom, imaju saveznike zvanične i na papiru, je li tako? 1941. godine, kada je Hitler započeo, dakle, sa Trojnim paktom agresiju na našu tadašnju zemlju, Kraljevinu Jugoslaviju, također nije čak ni približno došao u poziciju da nas dovede u polukružnu osnovicu, bar u početnom delu rata, s tim što je ta vojska kraljevska, dakle, bila impresivna u svakom pogledu. Znači, i kada je reč o borbenim efektivima i svemu onome što jednu vojsku čini. Šta to znači? Ja se izvinjavam, gospodine pukovniče. To znači okruženje Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska. NATO je uspeo, ali ne zaboravimo i Evropsku uniju. Što pritiscima, što obećanjima o učlanjenje u Evropsku uniju, učlanjenje NATO i tako dalje, raznim obećanjima koji se tiču ekonomije i svega ostalog, uspeo da sve okolne zemlje, znači počev od Hrvatske, zatim Mađarske, Rumunije, Bugarske, Grčka je već bila članica NATO-a, zatim Makedonije, i Albaniju, naravno Italija, da stavi u puni pogon, dakle da preuzme pravo korišćenja, dakle, i vazdušnog prostora, i mora, i teritorije. Da ne zaboravimo tu i naravno Bosnu i Hercegovinu, s tim što smo mi u ovom ratu imali tu malu srećnu okolnost da duž Drine smo imali, dakle, Republiku Srpsku, pa nije mogla se desiti ono što je Poćorek pokušao 1914. godine. Ja se izvinjam, postavit ću vam možda jedno naivno pitanje.
Znam kako je general Veličković poginuo. Gospodin Pavković mi je pričao na položaju da je znao da će biti ubijen, jer je ne znam koliko minuta ovima iz neba potrebno da lociraju, jer se to kaže, tu protivvazdušnu odbranu. Da nije bilo tih baza u Rumuniji, Bugarskoj i tako dalje, da su ti avioni leteli samo iz avijana, da li bi nama bilo mnogo lakše? Kudi kamo lakše. Ovako su oni imali taj luksuz da avioni, čuveni G-Stars i avion AVAX, i posebno avion RC-12D, to mu je oznaka, izviđački avion, prikupljaju koordinate, tu pre svega mislim na pokretne ciljeve, na vojne ciljeve, ali naravno i druge ciljeve, pa evo imali smo onaj voz u Grdelici i tako dalje. Ti avioni koji su leteli na nebu ovih okolnih zemalja, dakle značajno se približili, su omogućili lovačko-bombarderskoj i svim drugim vrstama avijacije tih njihovih snaga, dakle NATO snaga, da budu kudi kamo uspešniji. Pritom, naše ratno zrakoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana je naterala protivnika, bez obzira na tako krajnje nepoljan odnos snaga, da se podigne na značajne visine. Ja ću pročitati ovde samo dve stvari. Vrlo je bitno jer to naša javnost poslednjih 15 godina ne zna. Recimo, jedan od komandanata eskadrile lovac F-16, holandski jedan pukovnik, izvesni Becker, kaže ovako: jugoslovenska protivvazdušna odbrana je jedna od najboljih na svetu. To izjavljuje posle rata. Cohen i Shelton, to su američki senatori, također negde nekoliko meseci nakon rata, u zvaničnom senatskom izveštaju, znači izveštaju za senat, povodom završetka rata na prostoru Savezne Republike Jugoslavije, doslovno kažu: srpska protivvazdušna odbrana je opasna vazdušna odbrana. Vojska Jugoslavije uspešno je sačuvala najveći deo svog najboljeg oružja iz protivvazdušne odbrane. Zbog takvog teškog neprijatelja, NATO avioni su morali da lete na mnogo većim visinama, što je značajno umanjilo efikasnost napada. Ja sam upravo htjela da vas pitam. Iz ovog priloga čini mi se da je postojao strah. Iz ovog što vi kažete da smo potpuno bili okruženi, također provejava činjenica da su oni bili svesni da naša vojska pruža više nego snažan otpor. Neću reći da su se plašili, ali ne isključujem ni to, jer... Vidite kako su se plašili. Jedan mali podatak na kraju te krvave balade njihove, mislim nekih 20 posljednjih dana rata, mi smo dole nad prostorom Kosova praktično imali avione na kojima lete samo američki i engleski piloti. Imali su pomoć francuskih miraža, uglavnom što se tiče izviđačkih letova. Svi drugi piloti su otkazivali, odnosno zemlje članice, dakle, i znamo dobro, običnim putem smo došli u realnom vremenu do podataka da su njihove plate pilota koji učestvuju u borbenim dejstvima enormno podizane. Ja tu sumu ne smem da izgovorim jer bi prosto bila neprihvatljiva za naše gledalište, ali proverili smo je, zaista je tako bilo. Postoji podatak koliko smo mi slušali? Po nekoliko hiljada dolara je plaćan let jednog pilota, dakle jedan let u jednome danu nad prostorom Kosova i Metohije, tačno tamo gde je bila Treća armija i Prištinski korpus. To govori o tome da i tekako su nas sve plašili. Oni su znali koja je to sila. Vojska Jugoslavije je bila ozbiljna sila sa preko 1100 tenkova, sa 155 aviona. Od toga je bila jedna eskadrila ovih MiG-ova, ali mi smo imali tu i, pored tih lovaca, imali i lovačko-bombardersku avijaciju, znači Orlove, MiG-ove 21, druge avione, značajan broj helikoptera, preko 3.500 artiljerijskih oruđa, preko 850 oklopnih transportera. Brojno stanje ratne vojske Jugoslavije brojalo preko 450.000 ljudi. Od toga mi smo mobilizali svega 358.000 ljudi, ako se dobro sećam te brojke, i uspeli da stvorimo, da organizujemo kružnu odbranu sa svim elementima strateškog razvoja, ne samo vojnih, nego odbrambenih snaga u širem smislu, i da predvidimo borbu, da organizujemo odbranu i izvedemo u najtežim mogućim uslovima, ali tako da to dugoročno može da traje sa minimalnim gubicima. Zato je ovdje bitno naglasiti, naročito posle 5. oktobra, šta imamo?
imamo jednu tužnu sliku. Dakle, javnosti se neprekidno preko vodećih medija plasira priča o tome da je to bila oružana agresija NATO-a, od nedavno se taj govori agresija, inače se govorilo bombardovanje, gde su stradali civili. Gde su samo stradali civili, broj od 2500 civila i, ne znam, 12.000 ranjenih, i ni reči o vojsci, o otporu vojske. Tu i tamo je po nešto moglo da prođe što se tiče pilota, ali o kopnenim borbama, o borbama 3 kopnene armije, o borbama mornarice, dakle, o merama koje je preduzimala ratna mornarica, vi nemate ni slova. I onda stvorena je jedna apsolutno defetistička slika, a to je, evo i ova komemoracija zadnja koja je išla u tom smislu, dakle, ginuli su civili, oni su nas tukli, mi smo nemoćno gledali i čekali da se smiluju. Ne, nije bilo tako. Poginulo je 2500 civila, svaki civil, posebno onih 89 deteta, je, dakle, nenadoknadivi gubitak, težak. Dakle, ne možemo ničim nadoknaditi tako nešto vredno kao što je ljudski život. A gospodine Pukonjić, izvinjavam se. Ali bi bilo, vrlo je bitno ovo reći, da nije bilo otpora vojske i MUP-a, naravno, i svih snaga bezbednosti. Koliko bi nastradalo? Nastradalo bi preko 250.000. Znači, garantujem. Znači, ne 2.500, nego 250.000 ljudi. Videli smo to u Iraku, videli smo u Afganistanu, videli smo u Libiji. To je bio cilj dejstva i ideja manevra NATO-a 1999. godine. Da nije bilo takvog organizovanog otpora, ne samo vojske i policije, nego i naroda, da nije vrhovna komanda, savezna vlada, republička vlada, mislim da vladu Srbije, zato što je vlada Crne Gore uveliko tada obstruisala tu odbranu, činila sve ono što su naši planovi odbrane nalagali. Kad kažem planovi odbrane, ne mislim samo na vojnička dejstva, nego na ishranu stanovništva, na život i rad, na funkcionisanje privrede onoga što je moglo da funkcioniše, na evakuaciju, na mere civilne zaštite i tako dalje. Znači, gubici bi bili ko zna koliki, verovatno veći nego u Iraku i Libiji. Kasnije smo videli kako to izgleda u Siriji i zato je velika nepravda što se ta jedna veličanstvena borba, dakle, gura po tepih upravo po njihovim nalozima. Dakle, oni ne žele da to izlazi na vidjelo. Evo najboljeg dokaza. Kada ste čuli da je komandant prve armije bio Srboljub Trajković, general pukovnik, koji je prvu armiju rasporedio onako kako je bilo raspoređeno u Prvom svjetskom ratu. I to pisao u zvaničnom izvješću. Kada je neko čuo da je komandant druge armije bio general pukovnik Milorad Obradović? Da li nam je poznato je da je Nebojša Pavković bio komandant treće ratne armije? Kome je poznato da je general Smiljanić bio komandant vazduhoplovstva, znači vazduhoplovne armije? A Milan Zec, admiral, komandant ratne mornarice. Kada ste ih videli na televiziji? Izvinjam se, meni je potpuno jasno da je nakon 5. oktobra stvarana klima, da je to bila neka intervencija, nešto su oni tu došli da urade, o herojskoj odbrani se nije govorilo i nemamo vremena da prikažemo. Bilo je zabranjeno, Oliver. Da, recimo pomenuti pilot Živote Đurić, on je iz Paraćina. Kada je odlazio na Kosovo, on je imao taj niski let kao svoj poslednji pozdrav. Iz tehničkih razloga morao je da leti nisko. UČK ga je pogodio, nije hteo da izađe iz aviona da se katapultira i poginuo je. Vršena je anketa u Paraćinu. Gotovo da 5% ljudi ne zna ko je Života Đurić. Dakle, stvarana je svesno takva atmosfera. Meni je to potpuno jasno, to što pričate. Sad, poslednje 2 godine, i to moramo da kažemo, koristi se termin NATO agresija i to se obeležava, za razliku od svih ovih godina. No, šta ja želim da vas pitam? Da li se zna koliko smo mi oborili aviona? Ili je to tajna? Ne, to je bila dugo tajna, naravno. Zvaničan izveštaj Generalštaba 2000. godine je 61 avion. 38 aviona je oborilo ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovna odbrana. Ostale avione su oborile kopnene armije i ostale, dakle, snage. 7 helikoptera je oboreno, to čak sada i NATO ne krije. Preko tačno 33 bespilotne letelice i preko 300
različitih projektila koji su vođeni sa distance, znači, mislim, pre svega na Tomahawke, ali i druge projektile. Da ne bilo, recimo, oni su naravno priznali F-117, videli smo ovde sjajnu priču o tome iz njihovog čak ugla. Nisu priznali B-52, nisu priznali avione A-10 koji smo obarili. Znači, ja sam lični svedok, ne samo ja, nego oni ljudi koji se nalazili u prvom borbenom ešelonu, konkretno na objektu Škoza u rejonu Karaule Košare, kada je general Milan Đošan sa svojom jedinicom, 52. artiljerijsko-raketnom brigadom PVO koja je locirala u Đakovici, oborio avion A-10. Znači, pogodak u desni motor, znači, kao da se to pre nekoliko minuta odigralo. Tako mi je ta scena ostala u sećanju. Radilo se o tome da je taj avion, evo konkretno kad se dohvatili smo, dugo tražio našu osmatračnicu artiljerijsku koja se nalazi na tom objektu na koti, čuvene koti 908, objekat Škoza, dakle, porekoh. I kada je našao, ja sam se sa pukovnikom Đurkovićem sticam okolnosti tog dana zatekao, obilazili smo te artiljerijske osmatrače iz 125. motorizovane brigade i izviđače. I kada je pronašao, krenuo je onaj poznati let i osmice koje pravi da bi tukao objekat i već nas je nanišanio i u poslednjem momentu je pogođen u desni motor, preletao je preko granice, osmotran je pogodak i pao je negde u širem rejonu, ajde da kažemo Bajram Curija, mada je to bilo bliže Tropoji. Eto, recimo, oni nikada neće priznati pogodak aviona A-10 Thunderbolt. Evo koga je i pogodio i kako ga je pogodio. Živi sam svedok i mogao sam da za nekoliko sekundi, dakle, budem među ostalima, a bilo nas je tamo jedno od 20-ak, naravno u prahu. Kada govorimo o toj društvenoj klimi koja se stvarala, moram da kažem da u Aleji Velikana nije sahranjen nijedan branilac otadžbine, nijedan pilot, nijedan vojni starešina, iako je sahranjeno ne znam nikoliko onih iz nevladinog sektora. Pitanje da li ima više mesta. Što je sramota. Da. Evo, predlažem da vidim šta se dešavalo nakon 5. oktobra. Sudbina branilaca, negde sam pronašla podatak da ste vi svi gotovo penzionisani do 2005. godine, svi koji su učestvovali u odbrani zemlje. Ako dozvolite, Olivera, samo još jedan mali dodatak, vrlo je bitno. Dakle, a onda ću iznati, evo imam ispred sebe egzaktne pokazatelje i onda će se vidjeti ko je ko i šta je radio posle 5. oktobra. Dakle, te 99. godine nije izvedena samo oružana agresija. Izvedeno je više operacija koje oni u svojim strategijama nazivaju full dimensions operations. Znači, više dimenzionalna, dakle, operacija. Tu su bile psihološko-propagandna operacija, obaveštajno-subverzivna operacija, zatim teroristička operacija, ne zaboravimo 98. Ne zaboravimo oživljavanje OVK od strane Vokera i zloupotrebljene misije OEPS-a. Zatim, operacija dovođenja snaga NATO u Makedoniju. Znači, u Makedoniji je početkom na dan agresije bilo skoro 20.000 pripadnika NATO-a. Znači, namjerno govorimo o bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedoniji, gledamo kroz koju Golgotu sada prolaze. Setimo se, glavne snage NATO su kopnene bile u Makedoniji. Znači, tamo je bilo skoro 200 tenkova njihovih i tačno 357 artiljerijskih oruđa, između ostalog. Zatim helikopterske jedinice, zatim su kasnije tu napravili 16 borbenih grupa ranga ojačanog bataljona i tako dalje. I sjetimo se tadašnje vlade Makedonije koja je praktično ova vlada koja sada, slobodno mogu da kažem, vrišti nad svojom sudbinom, kako se ponašali, kako je elegantno ustupila, dakle, svoju teritoriju, nebo i uopšte štab NATO-a, dakle. I kako im se vratila. I kako, eto, mislim, žalosno je, to je naš narod, kada kažem, bratski narod, ajde da ne preterujem. Da, bilo je oni koji su demonstrirali, Makedonci, Grci. Svaka čast, dakle, čak mislim da je većina bila protiv toga, ali, nažalost, vlada njihova je odigrala vrlo prljavu ulogu. O Albaniji već da ne govorim. Kasnije će NATO snage se značajno koncentrisati u Albaniji, tamo će doći Wesley Clark, on o tome kasnije jedno 5 godina nakon rata piše, dakle, priprema regrutaciju 110.000 izbeglica
Dakle, one koje Nataša Kandić i ostali Soroševi pitomci ovde proglašavaju mučenicima. Dakle, to je bila pešadija koja se uveliko pripremala. Tada Wesley Clark tražio od američkog Pentagona 6 dodatnih divizija sa težištem na Marincima i izveštava da je pripremio već 110.000 dodatnog ljudstva, pored onih snaga koje ima u Makedoniji, koje ima u Albaniji i pored snaga OVK revitalizovanih, dakle, na terenu Kosmeta. I sada, obratite pažnju kakav je to zločinački, dakle, poduhvat. Još jednu stvar želim da kažem koja je mnogo bitna. Kaže se ovako, u našim vodećim medijima, od strane vodećih stručnjaka, mislim da je to čak lapsus. Kaže se ovako, NATO nije imao odluku Saveta bezbednosti. Prema povelju Ujedinjenih nacija, NATO nikada ne bi mogao ni da dobije takvu odluku. Naš narod ne zna, ni intelektualci ne znaju, da u sred Njujorka, u Ujedinjenim nacijama, postoji organ koji se zove Komitet vojnih štabova. Dakle, operacijama Ujedinjenih nacija, koje kasnije smo je mi doživjeli kao KFOR, ne komanduje NATO, niti Savet bezbednosti ima pravo prema povelji da poveri nekom regionalnom odbrambenom savezu agresivne operacije nametanja mira prema povelji, prema glavi 7 povelje Ujedinjenih nacija. Znači, to je jedna ozbiljna zamena teza. Znači, šta da je imao odluku Saveta bezbednosti? Pa ne bi opet bilo legitimno. Dakle, to je jedan zločin, pre svega zločin protiv mira, iz koga, naravno, kasnije proizilaze i svi ostali zločini, to je ona čuvena haška priča i tako dalje. Kad se dotaknemo, dakle, penzionisanja generala, starešina, pukovnika nakon 5. oktobra, predlažem, evo da pogledamo samo ono što nikad mi neće biti jasno zašto Srbi zovu mali Rusi. Mislim, narod koji je pružio takvu odbranu ni u čemu ne može biti mali, pa čak ne može biti ni mali Rus. Nego će biti ubinica. Da, naša fenomenalna duhovitost u tim jezivim vremenima. Govorimo o simbolu američke nepobedivosti, nevidljivom koji je njihova vojna industrija nekoliko milijardi dolara uložila. Taj simbol nepobedivosti Srbi su srušili gde? U Buđanovcima. Uz jedan fantastičan slogan, izvinite, nismo znali da je nevidljiv. Predlažem da pogledamo kratak prilog, pa se vraćamo u studiju, nastavimo razgovor sa pukovnikom Jevtovićem.
Da, Kosovo je Srbija, normalno Kosovo je srce Srbije. Pukovnik Jeftović. Dakle, evo mi sve vreme razgovaramo, komentarišemo, uvek je vremena malo za ono što želimo da kažemo. Dakle, taj nevidljivi, na nivou simbola, ti, kako zovu Srbi mali Rusi, su uništili simbol nepobedivosti. Na stranu što su Amerikanci oštećeni jer više taj nevidljivi nikom nisu mogli da prodaju. Da li je tačno ono što su mi govorile vaše kolege kada su dolazile, nakon 5. oktobra, kad su dolazili stranci, da je jedno od prvih pitanja bilo upravo to kako smo srušili nevidljivi i da li su Rusi u tome učestvovali? Tačno je. Dakle, bilo je raznih pitanja, ali ja se sjećam, dakle, to je taj period kada su oni praktično završavali oružanu agresiju. 5. oktobar je upravo to, samo drugim sredstvima. Jedno od osnovnih interesovanja je bilo upravo obaranje, pa je onda pometnju tu napravio pukovnik Dani, ali kasnije oni su došli do istine, odnosno istina je izašla na videlo, znači onako kako je pukovnik Aničić rekao, da. Ispričao, napisao knjigu. To je živa istina i evo, konačno juče, ajde da kažem, neko mirenje i postavka tog delova tog sistema koji je oborio, znači delova tog sistema iz 3. diviziona 250. raketne brigade PVO. Dakle, nije bio njima problem to što su izgubili jedan aparat, nego upravo ovo što ste rekli, znači simbolika, odmah na početku rata. Njima se počela praktično da ledi krv u žilama, znači njihovim pilotima. Imali smo obavještajne podatke u realnom vremenu. I ne samo njima, nego i silnim mornaričkim snagama. Pazite, njihove mornaričke snage koje su počele sa 19 ratnih brodova, čuvena 6. flota i drugi i pripadnici drugih mornarica u okviru NATO-a, dogurala je do 35 ratnih brodova, preko 2000 marinaca, mornaričke, dakle, pešadije na njima. Počeli su sa 400 nešto aviona, završili sa 1120 angažovanih aviona, preko 20.000 mornara na tim brodovima. Oni nisu smeli da uđu u naše teritorijalne vode. Znači, izvodili su manevre, dakle, duž naših teritorijalnih voda. Pazite, oni su plašili i naše mornarice, naših PVO snaga. Zato su i leteli na tim tolikim visinama. Zavisite da su morali da budu prinuđeni da u podršci svojih kopnenih snaga ili mornaričko-desantnih snaga se spuste na visine do, recimo, obavezne visine do 3000 metara, a za jurišna da isto i na manjim, dakle, visinama. Da li su smeli kopneno granica Albanija? Oni su smeli, ali je to bila jedna velika njihova sramota. Sve to što su pokušali, dakle, iz pravca Albanije i delimično na pravcu iz Makedonije, je bio potpuni krah, zato što smo im naneli gubitke, zato što nam nisu uzeli ni milimetar dakle, teritorije, zato što smo ih oterali od granice i stvorili smo uslove, mi u Prištinskom korpusu sa ojačanjima, dakle, 3. armija, čuvena, ratna, legendarna, da izvršimo direktivu Vrhovne komande na čelu sa Slobodanom Miloševićem tada, opredmećenoj u borbenoj zapovesti Grom 4. To je dakle ova zapovest, ne moraju gledati, znači ona je drugačija, nećemo je čitati, ali je cilj dejstva i ideja manevra komande 3. armije, znači generalštaba, naravno 3. armija, a zatim i Prištinskog korpusa pod komandom generala Lazarevića, bila da se mi u slučaju ozbiljnije kopnene agresije povlačimo do linije koja razdvaja Metohiju od Kosova, a da zatim krenemo u protiv udar, izbacimo te snage na prostor Albanije i preduzmemo borbenu radnju koja se naziva gonjenje, znači ne samo snage u Albaniji, nego i snage u Makedoniji. I mi bismo tu izvršili, ja garantujem da bismo izvršili na liniju Kuks-Bajram-Curi. Međutim, problem je bio što nismo imali dostojnog protivnika naspram sebi, iako su oni krvoločno napadali, dakle, prostor širi rejon Košara, zatim širi rejon Paštrika, veličanstvene borbe, ali generalno gledajući oni nisu bili dostojni protivnik, niti su imali dovoljnost snaga, niti su znali kako na takvom terenu da se nama izađu na kraj, a pogotovo nisu znali kako da nam nanesu ozbiljnije gubitke i da nas poguraju, da tako kažem, iz Metohije ka Kosovu i naravno dalje. A šta je onda Kumanovski sporazum, za koji mnogi kažu da je kapitulacija? To je najpodmuklija, dakle, podmetačina koju imamo pre svega u našoj intelektualnoj javnosti, da ne govorim
sve ono što su na tu temu izgovorile praktično sve petooktobarske vlasti u kontinuitetu. Zašto? Zato što je to teška neistina. Prvo da kažem, cilj NATO-a je bio, dakle, poraziti vojsku Jugoslavije, poraziti je, odcepiti, okupirati Kosovo i Metohiju, a u trećoj fazi odvojiti Crnu Goru, znači raseći Srbiju od Crne Gore. Nijedan od tih ciljeva oni nisu ostvarili, pogotovo nisu porazili vojsku Jugoslavije tadašnje, jer kapitulacija podrazumeva da se trupe sa naoružanjem predaju protivniku, napadaču u ovom slučaju. Mi tako nešto nismo imali ni blizu kapitulacije, Međunarodno-pravni institut. Dakle, oficiri se i podoficiri odvode u zarobljeništvu. Vojnici prolaze posebnu proceduru. Tehnika se borbena zaplenjuje, naoružanje, municija, logistički i svi drugi resursi. Mi smo se časno i uzdignute glave povukli na rezervne položaje, čekajući da vidimo kako će rezolucija 1244 biti sprovedena u delo. Ali nismo sledili skršenog ruku. Prvo smo pripremali poznati treći odred specijalne namene, dakle, treće armije tada, koji je dat trećoj armiji, u popularno i kolokvijalno nazvan kosmetski odred, to je onih 1000 vojnika i policajaca koji su trebali da se vrate prema vojno-tehničkom sporazumu i rezoluciji. Sve to činjeno do 5. oktobra, a istovremeno smo pripremali kompletnu vojsku Jugoslavije za ozbiljan udar na jedinice i sastave Združene operativne komande NATO-a, čije je sedište u Napulju, a koja je zadužena za misiju KFOR-a. Zašto? Zato što, evo navešću jedan egzaktan podatak koji smo zaboravili, oni nisu praktično ništa od te rezolucije ispunili onako kako je bilo predviđeno, niti ono što je bilo predviđeno vojno-tehničkim sporazumom, osim što smo se mi povukli pedantno i disciplinovano. I recimo od 10. juna 1999. do 7. maja 2000. godine imali smo preko 4700 terorističkih akata. 1100 ljudi je ubijeno. 900 i nešto je nestalo u prisustvu misije KFOR-a koja je brojala tada skoro 50.000 ljudi. Pa ja vas upravo zbog toga i pitam. Znači šta, da nije došlo do 5. oktobra, druga bi se pesma pevala? Evo šta bi se desilo. Znači, druga pesma bi se potpuno pevala. Znači, mi smo vršili snažan i diplomatski, politički i svakovrsni drugi pritisak da se naš odred vrati. Formiranje, završetak formiranja, obuke, organizacijskih i ostalih pitanja je završen, dakle, 1. augusta 2000. Usledilo je zvanično obaveštavanje, dakle, zvaničan zahtev komandi KFOR-a. Negde polovinom septembra dolazi telegram komandanta KFOR-a. Imao sam to zadovoljstvo da ga čuvam u kabinetu načelnika generalštaba, koji praktično u molitbenom tonu kaže da nisu u mogućnosti da naše snage bezbednosti prihvate do decembra tekuće godine iz tehničko-logističkih razloga. Te nas u tom smislu mole da za taj period, dakle, odložimo slanje naših snaga. Znači, već su bili spremni da nije se dogodio 5. oktobar. Već od januara 2001. taj odred bi bio dole. Pritom, mi smo uveliko pripremali napadnu operaciju, znači povratak treće armije i političkog korpusa u svoje matične garnizone. Proigravali smo u školi nacionalne odbrane, generalštabnoj školi. Ja sam bio, moja malenkost je bila jedan od 1000 njih koji su na tome radili. I jednostavno rađeno je na osnovu procene da trpimo dole, da narod trpi ogromne gubitke, ogromnu štetu, da nam uništavaju duhovne svetinje, da ne izvršavaju ništa iz rezolucije 1244 i da ne bih bio, da ne bih napamet prepričavao. Evo šta o tome piše tadašnji načelnik generalštaba, general pukovnik Nebojša Pavković. Dakle, ovo je pisano negde juna 2000. godine, ako se dobro, dakle, sećam. Kaže ovako, između ostalog, nastavak terorističkih dejstava i zločin nad srpskim i nealbanskim življem u prisustvu KFOR-a može biti uvod u neophodnost, obratite sad da kažem, frontalnog oružanog sukoba u nepovoljnim međunarodnim okolnostima ukoliko se i dalje
budu ugrožavale osnovne nacionalne vrednosti, uništavanje srpskih svetinja, ustavni poredak, suverenitet i teritorijalna celokupnost Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije i nastavljanje etničkog čišćenja. Pukovniče, to otprilike potvrđuje ono što ste rekli. Nažalost, evo, privodimo kraju. Šta se desilo? Došao je 5. oktobar, vrhovni komandant je otet, predat Haškom tribunalu, vojskovođe takođe, najveći broj vas je penzionisan odmah do 2005. uglavnom svi oni koji su učestvovali u odbrani zemlje. I da li smo zapravo tad kapitulirali ili ste... To nije bila klasična kapitulacija ponovo, ali suštinski da. 5. oktobar je bio nastavak oružane agresije i možemo reći da su do 2005. ostvarili one osnovne ciljeve koje su postavili pred početak oružane agresije, a to je razbijanje vojske Jugoslavije. I to su uradili. Dakle, naravno, ne bi mogli da državni tadašnji vrh, kako savezni, tako i jedne i druge republike, u tome nisu direktno ne saučestvovali, nego sadejstvovali. Dakle, i omogućili da se ti ciljevi realizuju. Evo, najkonkretnijeg podatka koji o tome govori. Pazite, u periodu 1. januar 2001. do kraja 2005. do decembra 2005. Penzionisan je 131 general. Ponavljam, 131 general. Ko je bio tad ministar vojni? Evo, reću i to. Znači, samo u vreme predsjednikovanja Vojislava Koštunice kao predsjednika Savezne države, tadašnje, je penzionisano 74 generala. Ponavljam, 74 generala, tu su njihova imena, prezimena, činovi i datumi penzionisanja. Dakle, to je 2001. i 2002. 2003. Boris Tadić nastavlja kao ministar odbrane tu seču i on penzioniše 20 ljudi, 20 generala, 2004. 6 i 2005. ide lom. Dakle, dodatnih 31. Sve nakon toga je potpuno nebitno. To je najbolji pokazatelj šta su nam uradili. 131 general i najmanje 250 iskusnih ratnih pukovnika. Doduše, neki su preživjeli sve negde do 2007. 2008. preživjeli personalno i zatim je praktično ta, kako su je zvali, prva faza reforme vojske završena. U tom periodu je dezangažovano. Znači, prvo su uništene armije, armijske grupacije i praktično vidovi, dakle, vazduhoplovna i mornarička armija, rečeno laičkim rečnikom. Dakle, nešto što je stvarala kraljevina Srbije u vreme kralja Petra. Uništene su granične jedinice. Dezangažovali su nam od 1100 tenkova preko 800 tenkova. Dezangažovano je i uništeno preko 3000 artiljerijskih oruđa, preko 500 oklopnih transportera, više miliona protivtenkovskih i protivpešadijskih mina i brojna druga borbena, ratna, vojna tehnika u širem smislu, odbrambena tehnika i tako dalje. Drugim rečima šta? Pazite, koje su to brojke? Da, mi smo birali vlast koja nas je... Koja nas je izručila NATO. Znači, odradila je prljav posao u korist i u interesu NATO saveza, znači njihovih vodećih članica. Poznate su one legende, ja sam o tome i mnogo tekstova napisao, o tome da engleski general John Moore Beak, recimo, sedi savjetuje ministra odbrane i donosi nam njihove formacije i kaže nam, znači, 7 godina ranije, kako će nam izgledati vojska. Ko je ministar bio tad? Tada je bio ministar Boris Tadić. Zatim ekipa koja je sedela oko gospodina Koštunice, kada su uništavane armije, kada su ukidane, dakle, armije, 2001. 2002. Onda se prešlo na eliminaciju korpusa. Uništeno je preko 160 brigada motorizovanih, oklopnih, inženjerijskih i raznih drugih vidova i rodova. Da ne govorimo već o mornarici, omogućeno je odcepljenje Crne Gore i agresor je praktično sa zadrškom od nekih 7, 8 do 10 godina ostvario sva ona 3 postavljena cilja na početku agresije. Ali tek uz našu pomoć, znači uz pomoć političara. Uz pomoć naših ljudi koji su vodili tu državu i evo videli smo šta je od nje, dakle, ostalo, što je strašno. Nismo, dakle, vojnički kapitulirali. Vojno-tehnički sporazum je primjer, to je međunarodno pravni institut. Nismo zvanično okupirani
Ali smo omogućili 2008. godine da nas i formalno okupiraju, a da mi to ne proglasimo okupacijom. Znači, spas Kosova i Metohije se zove proglasiti okupaciju dela okupirane teritorije, izmeniti krivični zakoni koji govori nešto drugo. Proglasiti zašto? Zato što na okupiranoj teritoriji matično stanovništvo prema Haškim konvencijama iz 1907. godine ima mnogo veća prava, a okupator ima mnogo veće obaveze nego prema bilo kakvim sporazumima i raznoraznim nekakvim autonomijama, a u stvari u praksi gledamo stvaranje nezavisne države. Da, i taj akcioni plan je, Wikileaks piše, propao akcioni plan za Kosovo zahvaljujući jednom političaru koji je sad u kampanji, pa evo da ne pominjem ime za predsjednika. A taj političar je bio, recimo, u vreme Borisa Tadića, njegov savjetnik za evroatlantske integracije. Kao što je gospodin Dimitrijević bio savjetnik za, čuveni istoričar, sjajan istoričar, ali nažalost savjetnik za reformu i reorganizaciju vojske. Njegova poznata izjava, mislim da je bilo Blicu, 2003. godine, mi više nismo, znači zvanična izjava, mi više nismo neprijatelji sa NATO-om, mi smo partneri. Uvukli su nas u program Partnerstvo za mir, to je predvorje NATO-a, i time nam maskirali sva naša, da kažem, nastojanja da budemo neutralni, vojno neutralni, kao nekakva nepostojeća kategorija. Opasnost je u sljedećem što ta vojna neutralnost, njome ne dobijamo ništa, ne donosi ništa. Pravo pitanje je zašto ne savezništvo sa proverenim istorijskim prijateljima. Rusijom. I kako je moguće da budemo neutralni u odnosu na one koji nam brane Kosovo i u odnosu na one koji nam otimaju Kosovo. Gospodine Jevtoviću, ja vam se zahvaljujem. Evo, javljaju nam iz režije, da smo probili naše termine. Hvala vam na svemu što radite. Evo, da ne dužim. Bilo je ovo dragoceno iskustvo. Priča je dugačka i treba je nastaviti u svakom slučaju. Nastavit ćemo je blok reklame, očekujemo ulazak na sljedećeg gosta. Ponovo smo u studiju i nastavljamo priču o NATO agresiji. Postoji taj termin koji je izneo general Petković, akademik Čikarić, planirani genocid. Zašto je 24. marta agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju planirani genocid? Zato što nisu samo ubijeni civili i vojska, već je naša zemlja otrovana, naše reke, naše vode. Broj kancera je gotovo postao epidemija. Zašto smo odustali tužbe prema članicama NATO pakta? To su teme o kojima govorimo sa našim večerašnjim gostom i naravno dajemo neki osvrt na teme koje su delegirane u javnosti u vremenu predizborne kampanje. Prilog.
Ponovo su u studiju. Kancer je postala epidemija u Srbiji. Vladan Glišić, naš večerašnji gost, dobroveče i dobro nam došli. Vladane, hvala vam što ste prihvatili poziv. Ja sam u tom sećanju na taj 24. a istovremeno je predizborna kampanja i teme su od smislenih ka besmislenim. Sve ono o čemu mi razgovaramo. Istovremeno evo imamo izjavu Karl Bildta koji traži da Evropska unija pošalje vojsku u Makedoniju. Imamo pretnje sa izbjeglicama od strane Erdogana. Ne znamo kako će se sve to završiti. Soroševsko, CNN-ovski mediji se uglavnom bave ličnošću premijera, kao jedan čovjek je odgovoran za sve i tu smo Matricu gledali toliko puta u našoj istoriji, a gledamo je sad evo i sa Donaldom Trumpom. Šta vi kažete? Karl Bildt i taj deo i međunarodne po znacima navoda javnosti, pri čemu je to samo krnja međunarodna javnost. Jer niko ne shvata da u ovom trenutku težište međunarodne javnosti je u Pekingu, u Moskvi, u New Delhiju, na drugim mestima. Ta stara, pod znacima navoda, međunarodna javnost koja je bila vezana i za one Clintonovsko-obaminske strukture, jeste i dalje spremna da izvede blitzkrieg na Balkanu, da nas dovede pred svršen čin da neka nova administracija, bilo Trumpova, bilo neka druga, ili dolazak novih sila na Balkan, zateknu svršen čin, svršeno stanje, da bi onda i bila Velika Albanija, mudžahedinska Bosna i Hercegovina, Makedonija raskomadana i presečena Moravsko-Vardarska dolina. I to su sve stvari koje bilo ko zna šta je geopolitika i geostrategija odmah vidi. Međutim, problem je što na ovim izborima, koji su predsjednički, znači čak ako bi se držali onoga što su predsjednička ovlašćenja, ti izbori ne mogu da budu toliko bitni za ovaj narod. Na ovim izborima naše političke elite se ponašaju kao nojevi koji su zabili glavu u pesak i uopšte ne vide da se u međuvremenu oko nas sprema jedan kotao u kome mi treba budemo skuvani. Tako da u tom smislu sve ovo što medije koje pominjete... Jel mislite da ne vide ili je to kukavičije jaje? Oni su naravno zainteresovani za svoje pozicije. Tu ima i oni koji... Ja se izvinjam, imamo tu jednu vrstu psihologskog rata na Twitterima, na mrežama. Građanskog rata, gde bukvalno se ponašamo kao da je... Ne, nije slučajnost. Oni koji to indukuju sa zapada, oni gledaju da napujdaju jedne protiv drugih što više, da bi se stvorila atmosfera građanskog rata i ako bi najzad uspeli da urade ono što nisu 5. oktobra, a to je da izazovu da Srbi krenu na Srbe. Tako da u tom smislu to bi bila završnica u kojoj bi oni mogli Srbiju da raskomadaju bez problema kao neke interventne trupe koje zavode red ovde. U tom smislu, sve što se sad dešava i što je u fokusu tih zapadnih medija u ovoj kampanji i tabloidnih medija i svih ostalih, jeste potpuno jedna ludačka psihoza koja nama ne treba. Nama treba vrlo jasna pozicija, da znamo šta su ovlašćenja predsjednika države, da se predsjednički kandidati drže tih ovlašćenja, da se bave spoljnom politikom i u tom slučaju, ako bi se više orijentisali na to, vidjeli bi da ovdje u regionu se sprema nešto što nije dobro za naš narod, bez obzira ko će biti predsjednik. Iz Rusije nam stiže 30 tenkova T-72, 30 borbenih vozila, 6 migova 29. Premijer putuje kod Putina. Putin u predizbornoj kampanji, ne sjećam se da je bilo kome na taj način dao legitimitet, odnosno podršku. Koliko će to uznemiriti atlantističke duhove i uopšte krugove oko Brisela? Već je uznemirilo. Pošto ne mogu da kažu da je ovo problem, a jeste, jer to menja odnos vojnih snaga na Balkanu. Pošto ne smiju to da kažu, onda pričaju o cenzuri medija, o nekim priča o diktaturi, o svim tim stvarima. Mislim, o kakvoj mi diktaturi možemo da govorimo kada američki ambasador 2016. odlučuje ko ulazi u parlament, ko ne ulazi. Prava priča jeste o jednoj potuljenoj, tajnoj okupaciji koja se završava tako da bez obzira kako ovaj narod glasa, on uvek glasa narodnjački i patriotski, na kraju onaj ko hoće da vlada mora da ode na overu u američku ambasadu ili u ambasadu gde će neki skot da mu kaže da li će vladati ili ne, ili neki manji skotovi u nekim drugim NATO ambasadama treba da odlučuju. Tako da u suštini nama, kad prođe ovi izbori, treba jedna ozbiljna kampanja koju će Narodna mreža pokrenuti, čiji sam ja član predsjedništva. Ja se izvinjavam, nisam rekla da pokrenemo. Da znaju. Pa mi se znamo već više od deceniju i vi ste bili neko ko nas je uvek puštao u vašu emisiju kada smo bili blokirani na nekim drugim mestima. Tako da u tom smislu Narodna mreža pokreće kampanju za promjenu medijskog, izbornog i partijskog sistema u Srbiji da bi vratili odlučivanje u ruke našeg naroda. Da ne bi mogli više strani ambasadori da se mešaju to ko će ovdje vladati. I u tom slučaju onaj ko stvarno ima podršku naroda će prirodno vladati i morati da bude odgovoran tom narodu. Ono što sam primetila sad u kampanji da recimo premijer pominje reč sloboda. Sloboda.
opozicija pominje građanska demokratska prava. Svakom je jasno da, mislim, su to sinonimi. Kako pričati o građanskim pravima ako ne postoji sloboda? A to sloboda nisam čula ono do pre 5. oktobra. Je li to vama nešto govori? Dakle, sloboda u smislu da budemo politički slobodan narod koji donosi odluke samostalno, bez pomenutog ambasadora. To je u političkoj teoriji, to se zove suverenitet. I taj suverenitet je nešto što sve države sad počinju da vraćaju. I one koje su bile deo raznih integracija kakva je Evropska unija, sve koje imaju svoju odgovornu patriotsku političku elitu, oni počinju da vraćaju što veći nivo suvereniteta. Čak u Evropskoj uniji. A da ne pričamo o nama koji nemamo nikakve obaveze prema Evropskoj uniji, jer mi nismo ni član, a očigledno su nas stavili na put kao Tursku jedno 20 narednih godina da budemo kandidati kojima će raskomadati sva obeležja i mehanizme države i sposobnosti da se ovdje narod pita kako će živjeti. Je li to opasna, ta suverenistička priča koja dolazi iz tabora predsjedničkog kandidata Aleksandra Vučića? Da, on je zauzeo taj stav iz prostog razloga što mora. On odgovara sad za ovaj narod kao premijer. Međutim, imate nekoliko kandidata na izborima koji isto tu priču pričaju u raznim nijansama. Ja lično podržavam gospodina Parovića jer je on zajedno sa Narodnom mrežom, njegov Narodni slobodarski pokret i Srpski sabor zavetnici su vodili kampanju zakona o vojnoj neutralnosti, jer je nama vojna neutralnost jedan dobar okvir da se odbranimo od NATO. U ovom trenutku mi ne možemo više da dobijemo. Mi dobijamo rusko oružje, ali iz Rusije je poslata poruka dajte da napravimo čuvene B4, zonu neutralnih država. Jer znaju da u Crnoj Gori, bez obzira koliko jedan diktatorski režim Mila Đukanovića vuče narod u NATO, narod to neće. Znaju da u Bosni i Hercegovini, dokle god postoji Republika Srpska, a da će Bog da postoji što jača i što suverenija, ona neće ići u NATO. Makedonija je vidjela šta je doživjela. Znači, više od nekoliko decenija su bili servilni prema NATO-u, a sve su dozvoljavali da bi sačuvali tu svojim provizorijom od države. Na kraju su došli u situaciju da ni to im neće dozvoliti. Makedonija je jedina šansa da se izvuče iz NATO kandži i da sačuva svoj suverenitet. Ta vrsta balkanske 4 države koje bi bili zona vojne, pa onda i politički i svake druge neutralnosti, što mi u zakonu o vojnoj neutralnosti se zalažemo, da to ne bude samo jedna floskula, nego da bude ozbiljna nacionalna državna strategija, mi dobijamo mogućnost da vratimo suverenitet. Ali to je spoljno-politički okvir. I zato u ovoj kampanji oni koji su odgovorni političari govore o spoljno-političkom okviru, jer to su ovlašćenja predsjednika države budućeg. Ali stvar je u tome da mi moramo i u unutrašnjoj politici da uradimo to. Znači, moramo da donesemo zakon koji ćemo mi nazvati zakon persona non grata. To je inače diplomatska kategorija, ali ćemo mi da pretvorimo u zakon da tražimo da se vrati suverenitet, da se strani ambasadori zabrani im se mešanje u unutrašnje prilike. Onog trenutka kada se neki od ambasadora umeša, po automatizmu kreće mehanizam njegovog proterivanja iz zemlje. Znači, ne može to da bude pitanje odluke jednog ili drugog političara. Ne, to mora po automatizmu državni organ da uradi. Mediji koji izveštavaju njemu moraju da budu, da im se zabrani, da izveštavaju o takvim stvarima. Znači, strani ambasadori ne smeju da se mešaju u naše političke. Da, ali to je bila jedna od posljednjih izjava Zorana Đinđića. Upravo uticaj stranih ambasadora u našoj zemlji. I zato nije među živima više. Da, nažalost. Kako vam izgleda predizborna kampanja? Pomenuh nametnute teme. Jedan rat koji se vodi, rekao ste, građanski, atmosfera građanska rata. Da, takva stvara se i atmosfera linča. Suštinski, mislim da običan, prosječan čovek bi teško znao za koga da se odluči jer se ne mere rezultati ničijeg rada. Sad možda nije pristojno da govorim o drugim kandidatima, šta je ono što ih kvalifikuje, ali recimo, kako vam izgleda, moram da vas pitam, ne znam da li ukusna, ova čitava operetska predstava sa predsjedničkim kandidatom Jeremićem, suzama i svima onim? Ono što ja zameram Vuku Jeremiću jeste što je deo establishmenta koji je direktno sa Obaminom i klintonističkom strukturom ovde učinio da je naša tema Kosova i Metohije koja je bila zaštićena u Savetu bezbednosti, jer su bili i Kina i Rusija koji su mogli da zaustave bilo kakvu priču o secesiji, prenesena u Brisel i predata našim neprijateljima. Da nije bilo toga, ne bi bilo ni briselskog sporazuma. Ali to niko ne pominje. Pa niko ne pominje zato što pokušavaju sad da nam prepakuju i da se desi da su to neki novi ljudi koji nisu imali svoje političke karijere. A imali su. Imali su u vlastima koje su ojadile ovu zemlju.
Ja sam slušao neke njegove partijske drugove koji učestvuju u kampanji koji kažu on je tad bio protiv toga. Ja to ne znam da je on bio protiv toga. Ne, Wikileaks piše da je on baš najzaslužniji što je akcioni plan za Kosovo propao. Znači, ako je on bio protiv toga, on je mora podnese ostavku na mesto ministra spoljnih poslova. Nije podneo ostavku. Znači, meni je to dovoljan razlog da ja za takvog čovjeka ne mogu da glasam. Sve ove druge stvari koje se dešavaju, napadi na njegovu suprugu, napadi na premijerovog brata i ostalo, to su stvari koje se dešavaju kada napravite atmosferu građanskog rata. Kada kampanja postane spinovane teme koje treba napraviti prljavom kampanju i da učine da je to toliko krvava borba da uopšte niko ne vidi šta je politika iza toga. Ta politika mora bude jasna. A ta politika kaže da jednostavno mi nemamo nikakve obaveze prema tom Briselu. Brisel nam ništa nije dao, nego još se sprema da nam ovdje istovari 100.000 izbeglica i migranata koje će oni proceniti da im nisu po svom kvalitetu obrazovanja, radnim sposobnostima i genetskom materijalu dobri za njihove zemlje, ostavit će ih ovdje. Oni tako nama u stvari rade sve te stvari koje, mislim, svako vidi da ta priča o Briselu je postala besmislena. Čak u samoj Evropskoj uniji. Međutim, kontinuitet politike koji je svojevremeno zastupao gospodin Jeremić je taj da se nastavi u tom pravcu. Dobro, ali šta su mediji uradili da i neki ozbiljni ljudi komentarišu taj eksces koji se dogodio na relaciji, ne znam, prvo je Vuk Jeremić optužio premijerovog brata, onda mu je ovaj odgovorio istom merem u smislu koliko je smisleno da je ovaj vođa narkokartela u Vojvodini, toliko je isto smisleno, naravno, niko u to ne bi poverovao. Ali kako je moguće da... Pa u ozbiljnoj zemlji, ako vi stvarno mislite da je premijerov brat vođa narkokartela, izvolite podnesite krivičnu prijavu i tražite da to radi državni organi. Također i za Jeremićevu ženu. Ako neko misli da ona stvarno vodi narkobiznis u Srbiji, treba podnese krivičnu prijavu. Ali ti organi moraju da rade van političke kampanje. Međutim, jedna druga stvar, ljudi koji su ušli u kampanju, pa na kraju i premijerov brat organizuje ljude u naprednoj stranci, deo je kampanje. Također i gospođa Jeremić. On se ne pojavljuje nigde. Pa dobro, ali zna se. Gospođa Jeremić učestvuje aktivno u kampanji, snima spotove. Pa dobro, ali mislim, sve su to kampanje. Međutim, šta je stvar? Ako ste se pojavili u kampanji, ako ste javna ličnost, pa šta mislite šta će se dešava? Pa meni koji ne učestvujem u predsjedničkoj kampanji, nisam kandidat za predsjednika, dveraški botovi, znate kakve bljuvotine svaki dan. Znam, pošto i meni sve rade. I što ja sad treba da plačem i da kažem kako mi je život ugrožen, kao što njihov predsjednički kandidat Boško Obradović priča i istu tu matricu prepriča o ugroženosti života. Ja treba to da pričam ili treba da kažem ljudi, to je normalno. Znači ja vas ne volim, rekao sam vama sve najružnije zato što mislite da sam u pravu, vi mene ne volite, to je sve u redu. Znači, ali ima jedna druga stvar. Sve je to u redu što se nas kao javnih ličnosti tiče. I mi na to moramo budemo spremni. Međutim, nije u redu praviti atmosferu linča i građanskog rata u izbornoj kampanji, pogotovo za mesto predsjednika Republike koji nema takva ovlašćenja. Pravi izbori će biti za novog premijera ili izbori za parlament, a pogotovo u atmosferi kada oko nas se sprema armija Kosova, koja će biti armija Velike Albanije, sprema se u Republici Srpskoj, ali vi to znate, pratili ste, 30.000 naoruženih mudžahedina na granicama Republike Srpske, koje niko ne primećuje. A da ne pričamo o tome da mi ovdje u ovom trenutku imamo strane ambasadore koji odlučuju o tome ko će biti vlast u Srbiji. Da, to je upravo ono o čemu sam htjela da govorim. Dakle, čini mi se da je poprilično komplikovano i ozbiljno sve to što se dešava oko nas i da je potrebna velika doza strpljenja i pameti da se izvučemo bezbolno iz čitave ove situacije. Nekako mi se čini da se to do sad relativno, bar spoljna politika u pitanju, da se dobro radilo. Ali to da smo mi u malom građanskom ratu jeste tačno. S druge strane, tačno je i da je to deo britanske zapadne politike, ono zavadi povlada i to se da i 5. oktobar i 27. I mislim, toliko je datuma. Toliko poznat scenarij da je smešno. Opozicija, da. I ovo je sad kao stvorena atmosfera linča kao uoči 5. oktobra. Evo, javljaju nam iz režije da polako curi nam vreme. Šta je ono što biste vi na kraju mogli da kažete građanima koji nas gledaju, koji nam veruju? Pre svega, da obrate pažnju da će proći ova kampanja. Ja se nadam da će proći u dosadnom redu kakav treba da bude kad se biraju oni koji će nas predstavljati narednih 5 godina, to je kao predsjednik države, da u toj kampanji shvate da kad se to završi, mi imamo gomilu problema kao država i kao narod. I najmanje nam treba problem koji će destabilizovati sada zemlju u trenutku kada nam prijatelji daju oružje kojim ćemo moći da se branimo
I najmanje nam treba bilo kakva priča koja će u ime nekih izmišljenih fantomskih sloboda i ostalo dovesti do toga da neko ima izgovor da uđe u ovu zemlju i da nas faktički do kraja porobi. Znači, velika je odgovornost na svim učesnicima u ovoj izbornoj kampanji da budu trezveni, da spuste tenzije, a da odmah posle toga budu svesni da kogod bude predsjednik Republike Srbije mora da sarađuje sa vladom i mora da smišlja kako da podignemo nivo bezbednosti ove zemlje jer smo opasno ugroženi. Vladane, hvala vam što ste bili gost ove emisije. Bilo je to sve za večeras, poštovani gledalci. Repriza nedelja 18 časova, ponedeljak 7:30, utorak 13 časova. Ostanite dalje uz program televizije Palma Plus i vidimo se za 7 dana. Prijetno.